салому алейкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз. Имрӯза хостам як наворе кунам, ба шумо наворро нишон диҳам. Чизе ки ман истифода мебарам. Шумо бо диққат тамошо кунед. Ин китоб барои беморони касалиёи рак, барои беморони рак моирам истифода мебарем. Руководство по химиотерапии обколных заболеваний. Агар ба оид бемории рак ягон саволо бошад, марҳамат бинависед. Шумо дастгирӣ мекунем. Руководство для врачей и студентов. Хирургия. Сабаб ки ман худам хирург ҳастам, ями китобҳо истифода мебарам. Шуда яна дар операсияҳо истифода мебарам. Ва хирургический детей. И китобам истифода мебарам, барои чӣ ки ҷарроҳии кӯдаконам ҳастам. Набинем бародарон. Ва экстракорпоральные оплодотворение, ЭКО и другие методы при отделении бесплодия. Касоне ки бесплодия ҳастанд, дар давоми ҳаёти фарзандон намешаванд, чутар истифода мебарам китоба. Ҳозир чанд бародарро тобат кардем. Беморие ки мақсад фарзандон намешаванд, тобат кардем. Хайнаи измеритель артериального давления. Фондоскоп, тонометр. Давление санидан. Барои ягон ҷарроҳиҳои хурде ки дар хона шуда мешаванд, барои ва истифода мебарам. Лекин шуда дар брезаниё ман истифода мебарам. Барои ягон тоза кардани хун ягон ҷо. Хеле бисёр дорам. Барам гуфтам ҳар як кадомино як экземпляр нишон медиҳам. Эра барои дандон тоза кардан истифода мебарам. Асбоба. Медисина ҳам чизош қиматанд. Ҳамин чизи асбобош истифода мебарам, инаш қиматанд. Хайнаи скальпел, қайчи, зажим, пинсет, ҳамин чизо ҳастанд. Ман бисёр ҳастанд, лекин ба миқдори кам ман мехостам нишон диҳам. Иглодержатель вот иглодержатель. Инчунин ки мебинед шумо дариҷа и витамины, аскорбиновая кислота дар ҳаҷми 1000 грамм. Касоне ки пневмония мешаванд, касоне ки коронавирус мешаванд, ҳатман дар ҳаҷми 1000 миллиграмм истифода баранд. Як моҳ истифода баранд, иммунитетшон бисёр хуб мешавад. Ва чуноне ки гуфтем, тефо ин барои касоне ки шамолхӯрӣ доранд, касоне ки пешонашон бисёртар дард мекунад, яъне гайморит, синусит чизо мешаванд, метавонанд шакн истифода баранд. Ва дарди гурда, дарди стоморам фоидабахши хуб дорад. И производствои Америка. Шумо метавонед ки истифода баред. И инсулиновый шприц. Мақсад барои беморони касалиёи қанд истифода мебарем. Ин дар ҳаҷми хурдтара. Хай маска, специальная маска барои худам. Штагем хай перчатка, ҳатман перчаткаро мо истифода мебарем постоянно. Ин маска. Ин шприц ҳатман ҳаст. Скальпел ки ман ягон ҷо мисол ягон захм боша, ягон чӣ боша, аслан ино ман дар брезани бисёртар истифода мебарам. Касоне ки дастсалолкӣ мегӯям барои фарзандонашон, ман бисёртар истифода мебарам. Хайна ин риштаҳо чанд намуд бисёр дорам. Ин намуд нав ҳамаш истифода мебарам. Ин риштаҳои ки мо дар медисина истифода мебарем. Ва ин сумкае ки шумо мебинед, ин сумкаи тиббии ман аст ки ман
اون وقت استفاده میبرم. چیز چهارم پسنی هستن. میگه که اسبابم انا چه اسبابی تیبی من همش میجد است. و این آلبومی که شما میبینید چیز این دیوم آلبوم من است. وقتی که من یکو جراحی کردنی باشم پیش از این نقشه شما میکشم بعد استفاده میبرم. شما اینجا میبینید ارگانیک کراویس وینوسنی ساسولی شی. این چیزا رو من خودم رسمشون کشیدم. خودم پیش از اپراسیون چیزا استفاده میبرم اول. این резекция желудка با اصول بیلرود. وقتی ما اپراسیون желудка میکنیم با چخیل اپراسیون کردن کن. اینم طرز نمود رسمشون رو میکشیم. بیلرود یک بیلرود دو این نمود. اصلا اینجا کم است صورتشون. این درجه جگر، талхадон, معده و پانکراتیت. остеопанкреатит اینجا در من چیکار داریم رسمش کشیدیم. اینجا پخوی کانال. اینجا پخوی کانال. اینجا وینو. این اولاد تناسلی مرد و دیگر عضو. بینید نمی همه نمونو. من خودم رسمشون کشیدم. چون خودش اینمی بینید. Кровоснабжение желудка خون تامین میکنی. معده اینچ بینید. و تموم شد. این یک ویدیو چه بود برای شما برادر عزیز. میخواستم به سهم شما رسونم. خداوند نگهبان تو باشه. سوال باشد تا که کامنتاری و کوشش کنین подписчикای ما رو زیاد کنین. خب سلامت باشین. خدا نگهبان تو باشه.